Da li moje auto osiguranje plaća moje ozljede ako sam ozlijeđen kao pješak nakon nekog auto udesa? Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za auto udese ovdje u St. Louisu i imao sam par slučajeva gdje su moji klijenti ozlijeđeni kao pješaci od strane automobila koji ili ne ostanu na licu mjesta, to jeste pobjegli, ili nemaju dovoljno ili nemaju nikako osiguranja za auto. I to se zapravo dešava veoma često, znači statistički da dosta pješaka su ozlijeđeni nakon auto udesa od automobila. Također statistički ovdje u Missouriju negdje između 15 do 20% vozača na Missouri putevima nemaju osiguranja, to jeste ne dao Bog da vas neko udari kao pješaka, šanse da neće imati dovoljno ili neće imati nikako osiguranja i znači da li imam ja pravo od strane mog auto da dobijem neku tu odštetu. I odgovor je veoma jasan da. Imate pravo. Ako ste ozlijeđeni u auto udesu kao pješak, vi imate pravo da dobijete odštetu od vašeg auto osiguranja pod rubrikom uninsured, to jeste neosigurana stranka, ili underinsured, nedovoljno osigurana stranka, ako to vozilo nije imalo dovoljno pokrića, to jeste nije imalo dovoljno osiguranja. I dolazi do pitanja ko još ima pravo na to. Znači, ne samo vi, nego i vaša familija ima pravo na neku odštetu, ne dao Bog da se njima nešto desi. Znači, žena, djeca i osobe koje žive sa vama u kući. Znači, oni također imaju pravo, to jeste dijete i ako odi na koledž negdje van grada, ima pravo da dobije neku odštetu ako je ozlijeđeno kao pješak od strane automobila u nekom udesu. Znači, imate pravo, ako dođe do tih nekih problema da počnete dobijati račune i ne znate kako ćete ih platiti, okrenite se prema vašem auto osiguranju. Zato sam u prethodnim video snimcima naveo da je veoma važno imati dovoljno osiguranja, ne dao Bog kad se ovako nešto desi. Znači, ako imate bilo kakvih pitanja, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.